Alo gagayam, kumusta man na ni Titong Galmaysa? Jenna Almoite, kasman ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kumusta man na ni Titong Galmaysa? Sapay kumata nakaradkad tayo amin. Kapadasan ni Cubs at Carla sa napudno na gantintay drama. Ngam shoutout pa kada Jelly Beltran, Dita Benito Sullivan Isabela, kan Evangeline Martinez. Kaslimanti ko na ni Cubs at Carla. Dear man ang biyanang, at danobyo ka nakasingsingpet. Arapa ap ti kadwan a babae iti maginobyo iti nasingpet a lalaki. Ngam siya sa bali ti kayat ko. Tadyak kayat tinasingpet unay. Katap na nalawag ti amin rugyak ti agsalaysay. Carla, sabong para kan ka. Kan chocolate. Ay, ala, umunag ka. Agyaman na, Carla. Anya chocolate data. Tay ko mag-trending a Dubai chocolate Ne, jakmut amo na ijay. Sana bale, tayo sumaruno, isuntun ti katangag. Awatam nga ro dito ito sayang man. Asino nga ro timangan dito ingay, no di mo kayat. Adamat ni Manang Irene amangan dita. Sana mabalin ka ni Nanang tabawal kan kwa na tinasamit. Ala nga ro, itad mundo iti kabsat mo no di mo kayat. Carla, kaano nga apat gamtikid daw ko apa nagkasaratan. Agdua tawanan ti relasyon ta. Mano adaras maten nga inalukoy ka iti kasar. Nga maging gayta, awan pa'y nangag ko asungbat mo. Ay, anya ayati kayat mo amang ngagan manipod kanyak. Katayaan nugot mo ay ti panagkasartan. Ay, pasensya kan Max. Kinapudno na, jakon kayat nga ituloy ti relasyon ta. Ha? Apa yan nga eh? Anda ka di parekot? Anda ka di mo nagustuhan kanya? Jak man amo, Max, ngam... Ay, Ibagam no anya ti saan mo ang nagustuhan tabaliwak. day ta kinasingput mo ti problema, Max. Nagsingput ka launay. Awan may bagak amadikan ka. Ti pagdanagak, amangan no gapu iti kinasingput mo, masapa akto amabalo. Anya? Isa-sorry ngam nasaysaya at naglinipatan, Max. Nagrabaw mo't day ta rason mo, Carla. Saan ka di akasta? Amumot nga iayatan ka. Wen, amok dayta. Ngamjak nga rod kayat ti mabalo adagos. Di ka di makawawat, Max. Carla! Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya? Day talaang tirason tinakiwin na swasamkin ni Max, Carla? Narigat ti masapa ang mabalo, Manang. Kan aday bagbagada. Ano ti may sa atao kat nasingput launay, delikado ang makaungat. Nabayag kayo mutin nga agayan ayat. Di mo pailaam mo, ti kinatao na. Di ka kadi masayangan itinabayag ang nagkaduan nyo. Ay naading ko sayang ni Max. Naggasat ka kankwana, ngam pinalus po sampay laang. Narigatan ti makasapul itikas kankwana. Amok amanang. Adamot pa naggustom kan kwa na. Saan akasta? Apresyarak lang ti kinasingpot na. Tamakit kitak mo't nga rod no kasano ti panang trato na ken ka. Manmanon ti kasjay alalaki. Anyat pagsarsaritaan yung agkabsat. Ni Carla ananang, pinaluspusan nakit din yan nakasingsingpot anobyo na. Sininaan na mo't gaya man. Apay ngayanak ko, kat nagsingpot da ya abaro. Dayta nga rutin ang isinaakan kwa na Nanang. Ti kinasingput na launay. Anya, ay si kaman la ti babae akasta. Tanyat kayat mo, jay tuso alalaki. Maditi nasingput launay, Nanang. Mayat kit di ta sigurado nga awan to ti sakit ti ulom inton agasawa kayon. Manmano ti kaskin ni Max anasingput abaro. Madlaw pa'y ananakam. Pagwadan tulakit di nga asawa day jayan ako. Ura niya pa'y ti bagbagayo. Saanan nga agbalo ti pangadang ko. Jak kayat dagiti green flags na. Green flags nga. Kat dagiti kakapintas agalad na. No at the red flag, adamot green flag. Ni, Max, si kamat. Long time no siya. Sumra ka. Agyaman na, Irene.
Nabayag nagpukaw ka dito yung lugar tayo Napnapanam? Nagtrabaho ka di lugar da uncle ko, Irene. Kasta Medyo limok magka Kan ad-adda atim maar ka. Pasyaram ka di manan ni Carla. Pasensyan, ngam awan ti kapsat ko. Inawis tay gayim na ijay sentro. Saan nga iso tigagarak, Irene? Sika tigagarak. Apay, anyat ibagawan no gagaram kanya. Agayatak namin ken ka, Irene. Anya? Ala, di ka man, Max. Kalpasan pa ay kay ti kapsat ko. Siyak mati isublat mo nga arman. Panunutom siguro nga apay ajak sumapol iti sa bali. Ngam nakitak namin ken ka no kasano ti kinasayaat mo a tao. Tunggal sa rungkarak iti ti kabsat mo. Magustuak ti kinasingput mo, Irene. Anya? Iso pa nga asim. Ikan na kumay ti gundaway ko amang ipanagnak iti kinapudnok ken ka. Ay ayaten ka, Irene. Kan nadalos ti intensyon ko. Iso asapay la ko nga. Tadapan na ka ikarikken ka. No kasta, nagsublin ni Max dito lugar tayo? Di mo't pimanaw idin manang? Wen, ngam nagsublin. Kagap-gap po na launay dito'y balay. Sayang, di mo nasambot. Nagbaliw tila nga na. Ad-adda atim maer, tabi makad ti pamagina. Kat, anyat ginagara na dito'y balay ngay. Di na ko na narugyan nakmanan asarungkaran. Siyak mati ginagara na itay, Carla. Ha? Ngam amok amang rabrabak la siguro dayjay. Pambar na la siguro ti kasdyeng imbagana. Ngam kinapudno na, si kalata ti ayan ti atensyon na. Ay ayaten na kapayla siguro nga aging gaita. Kat, apay nupudno nga agaram kan ka, aklunam? Jakpat yan seryoso dayjay kanyak. Iso ajak amo ti isong bat ko iti dayta, Carla. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbaga bigat mo, Carla. Ada ka din ni Irene? Ha? Max? Wen, siyak nga ron. Mabaling ka di asarungkaran ti kabsat mo? Mabit man lang ang Max. Nagado ang mabalin mong arman dita. Ape ati kapsat ko pa'y. Respeto ko mamat Max. Ne. Awan mo't amok ama di iti dayta. Nagsinatangot ten san aya. Ta sininaan nakit nga rudan. Wan, ngam apay ngay nga isublat mo mat nga arman ti kapsat ko. Umadayo ka kumamat Sana dito'y balay mi manan ti pagdatunam. Sana bali ata saan mo't asikat ti pagdatunak, Carla. Di kabsat mo man. Jakamukan ka. Ada ni manang ko jay likod, aglablaba. Sige, di mong disturbuan. Tadano na kun iti ayan na. Tulungak ngaglaba. Amangan no anya ti panunutan ni Carla. Prinangkak kita yun. Imbagak asikat ti kahit ko asarungkaran kan pagdatunan, Irene. Ha? Aging ka ngamin ita, kat kasladyak pa'y lapretyan dagita nga ibagbagang. Anya ka di talaga ti plano. Amangan no kayat mula abalsan ti kapsat ko. Kat siyak tinapilim apagibalsan. Pangasim, Irene. Di ka ko magpanunot iti saan anasayaat. Tawan apulos iti panunot ko dagita nga ibagbagam. Atap mula ang dayta. Pasensya kan no maibagbagak ti kastoy. Diyak ngamin maliklikan ti agpanunot no maminsan. Wen, di ka madanagan ta maawatak ti riknam. Ngam pangaasim, ta iwaksim ko man iti panunot mo dayta. Ta nadalos ti intensyon ko kunakmanan. Ay ayatan ka, Irene. Sikati kayat ko nga agbalin akatakunay-nay ko itag nanayon. Nanang, mariribo ka na. Diyak amunupod no ti intensyon ni Max kanyak. No sana para kin ni Carla ni Max. Amangan no para kin ka talaga, anak ko. Nanang, No siyak ti saludsudam, kayat ko ni Max para kin ka. Nasingput abaro. kinapudno na nanang. Saan anarigat nga ayatan ni Max. Ngamti kayat ko. Yuman ko pa'y nga umuna kada kayo daytoy. Sakbay nga aklunak ni Max. Awan parikot kanya, kanak ko. Idi pa'y laeng, kayat kun nga agbalin amanugang ni Max. Hindi uray man asino kada kayo nga anak ko ti makagasat na.
Awan problema kanya. Iso ano adamot panagayat mo kan kwa na, makaamukan amang ngedeng iti dayta, anak ko. Agyaman na kiti panahaklon mong kanyak, Irene. Ngam ikarim kumaadinak tulukwan, Max. Ikarik, Irene. Si kanti maudi a babaeng ayatag. Pagsasaritaan tayo kumanti pa nagkasarta. Ha? Ni nagbiit mo tan. Kaak-aklon kulakan ka. Di kan paluspusan pa, Irene. Ay ayatin ka unay. Ay ayatan ka, Max. Una yan ni Manang Irene. Kasla kiti-kiti. Kitaan nyo ati lang adakan ni Max, Apay aya asumanirip ka dita, Carla. Baybay amman latta ka diti kabsat mo. Di ka kitagyaman taadan kayan ayat na. Ti amok, mabaakan ti kabsat mo. Ngam saan mo't gayam. Kamaudyanan na, at damot la nagaram kan kwa na. Wana, ngamjay mat sub-sobrak. Ay unay mo ti kasta sa umunan ako. Kagpay sumag, sub-sobrak ni Max. Sinipaw matadagos ni Manang. Tawam nga minagaram kang kwana. Ni Max lang. Ay na, jak ninamnama da ito'y apasama kanak ko. Kasaran ni Manang mo itangal daw. Nagbiit nga rod nanang. Kakaklon na lakan ni Max ngam nagkasardadagusan. Sa bagay, madlaw mo't nga agin inayat da. Kitaam o, itay dapay asumanala. Saan da ang mga agsalsala? Ay ingkamot agtugaw at makisala ka. Itayak pala sumanala nanang. Nabannog akon. Itay nakpila nga isalsala jay lakay asa nga ili ti pamilya ni Max. Jay nakapolo itinalabasit? Jay kumit kita ditoy? Wala nang. Umadayo tayo dito yan. Tama nga no may nakmanan isala. Nabannog ka talagan. Naimbag nga oras mo, ading Carla. Mabalin ka dito sumarungkar. Ha? Anyat masapul yo? Agore kayo. Kasla nakit-kita kayo na. Wan ading. Apay, nalipata mo. Siyak di ka na yun amang isalakin ka, di kasarti kabsat mo. Ay, wan. Malagip kon. Da kayo day jay. Anyat na ganyo tayo tata. Nalipatak matan. Lucas, tinagan ko ading. Ay wan, sabong kan merienda para kin ka. Ala, agyaman nak nga ron tata Lucas. Ala, sumrak kayo. Ay, agyamanak ading Carla. Agtugaw kayo, Tata Lucas. Ay na, agyamanak manan. Awagan naklakuman itinagan ko, ading ko. Saanak pa'y mo't unay alakay. Lucas kunam kumalatan kanya. Carla, ikanak kuma itigundaway kung agdaton kan ka. Talaga asabali titamakan ka. Damo pa'y laapa nagkita ta. Nainlabak kan. Talaga adya kung agsubli iya Amerika. Nukastoy lang. Nukasta? Balikbayan kayo? Kawan, kat naimbag tay nawis nakdya kumpadre idi kasarti kabsat mo. Tano saan, di ka kumanam-am mo. Ha? Sapay kuma, tatlinak parigatan ading. Nuadamot panagayat mo kanya. Aklunan na kon. Di ka nagpakipot pa'y, Carla. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Masansan mo tanti umay day at Tata Lucas dito'y balay, ading ko. Ay, jak nga ron malapdan manang. Sapay agduduma mo tirig regalo na no umay ditoy. Agar-aram ka di kan ka? Wan, Kat, adarik nam kan kwa na. jak pa'y ammo manang. Jak pa'y mat unay am-am mo day siya atao. Ay katwan narigat tagdardara sudos. Am-amom pa'y nga rod, imbag. Inggatangan kay tagdudo mga prutas, love. Kahit mo ka di, taiyukisan ka iti mansanas. Ay na, nag-sweet mo to'y asawa ko.
Unay kayo matan. Kaslawan sa bali at tao dito balay iti kasta jaryo. Ha? Ang dapay ati wi atin ijar iti kasta kararamidan nyo. Suron kon. Ala, napaguratan samatan ti kabsat ko. Bayama, awan mo't matingar aramidan ta. Umapal na siguro. Tangiwat mo, amangan numangag na ka. O anya, kumusta tirik nam iti panag-joyride ta? Naragsakak, Lucas. Ngamin, itala mapadasak ti joyride iti 4 wheels. Basta parakan ka, Carla. No adda pa'y lugar akayat mo apapanan. Ibagam laang tamapanta. At dapay ngam. Saan pa'y lang ita? Tani kababain mo't. Ang mga no panunutam agunggon dawayak ti kinasingpat mo. Saan, Carla? Jak to panunutan day ta. Ay na. Nasingput sama lang dito atao. Mano abulan anagamam mo kami. Ngam awan na pulos may bagak kwa na. Nasingput mo't laang mo't. Carla, kalaat mo't ang napaulimak ka. Ay kwa, adala na lagip ko, Lucas. Ala, agawid tan. Tani, mumaluman. Di mo pa'y inaklon ni Lucas, Carla? Saan pa'y nanang? Pagpampanunutak pa'y laang. Diyak kaya ti mailawaan. Nabayag samutan nga agdat-daton kun ka. Agdinamag paikit din anubyo mo day dya Lucas. Ay, Kasla na singput mo't. Awan bisyo na. Kas mo lakin ni Max anasingput. adda nagdumaan da nanang. Anya? Ni Max, dinak maipasyar idi ti agduduma a lugar. Ngam ni Lucas, uray sa dino talaga nga ipasyar nak. Ngamno ko nam adi mo kayat tinasingput unay. Saan nga rod ama kapasa ni Lucas kun ka? Diyak man amo. Kasla kayat kumutin tinasingput a lalaki nanang. Takas makita ka ni manang kat awan mo't problema na ka ni Max. Naragsak damot nga agdenden na. Si kaman lang amin ti babae akasta. Di mo kayat tinasingput a lalaki. Manumot ti kasta. No bilang taklunak ni Lucas, kaya't yu kading agbalin a manugang? Adayo ti baot ti tawan me. Awan problema iti dayta anak ko. Basta nasingput. Daytamot ket ti kang runaan a kitaem. Ti ugali ti maysa a tao, anak ko. Ala nga rod nanang, aklunak ko ni Lucas. Umadanin ti kasaryo kin ni Tata Lucas. Ngamapay asikala ang ti agungunay para iti masapsapol inton kasaryo. Busy ka nung amin manang. Nagrigat to pa yan ang makontak. Ni, anya launay ti pakakumkumikuman na ayan. Dagiti agduduma ang negosyo na Kastaya. Kasano ngay dagiti magastos. Adda inted na nga aramatam. Kunanamat nga agdiskitarak pay lang iti kwarta tabayadan nanto. Ngamtsak mo't makontakan tani. Naibus manan dya inutang kwa kwarta. Anya? Apay ngay? Di mo trumbang kuma nga agkuyog kayo amang ipag na iti papeles yung agkasar? Wan, schedule mi kumainton bigat. Ngamtsak mo makontakan. Lobat siguro ti cellphone na. Ala nga rod. Pagsaritaan nyo ana imbag ti aramiden nyo, ading ko. Nanang, di mo nagparparik na ni Lucas. Ang mga nadanda ka sa napasamag kan kuana. Apay nga ngay. Madanaga ang mga mat no na disgrasyan kat natayan. Anya? Dahito yan ti bagbagak. Nagsing patatao. Inalan samot to ni Apo. Di kang pala nagkaskasar nga mabalo ak samot ton. Kala, adda talo a babae di tarwar. Kat birbiro kanda dito ni Lucas. May sa abakat kandwa amasikog. Ala, adan sama nga agpay sudaka sa napasamag kan kuanan. Asino da ka no? Kanapay asap-sapulan da ni Lucas. Diyak ka mo masikog mat jay duha nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Bakay, asino nagi jay babae akasarsarita ni Carla? Diyak man mo. Basta sapsapulan da itay ni Tata Lucas.
Ne, agsangit mo ni Carla. Ala, wan nga agpaiso. Intugaw na matan ti panagsangit na. Asus, yung kakitaan ti kapsat mo Amom no niya't pagsarsaritaan da. Sige, mabit na ang ngarod lakay. Ay, sapay agtudon. Apay, anyat sangsangitam, Carla. Awanan ba inday dya, Lucas? Manangal lilaw. Ha? Apay, aya. Shakti natin may sasinikugan ni Lucas, balasang ko. Ha? Sinikugan? Wan, ingkarina gayam nga ikasar na to'y kabsat mo. Wala na. Asikaswanda ko mga rudan ti papeles da para iti kasarda. Ay, kastamot laeng tiimbagbaga na kadag ito'y duwa. Ay, kasta tiingkar karina. Ngam inalilaw na layda. Tay dinagdamag kami kadag iti kakabagyan na. Adamat gaya masawa na ija abroad. Anya? Iso ati mo me, dito iti ayan na. Tada na kay baga kada kami, dito iti kanayo na papanan na. Uray ti sustento latan, dagiti putot na ti kamaten mi kankwana. Saan mat nga rudan ang nagpakpakita dito'y nana? Intarayan nan san ti kabsat ko. Ay, anyan na dya tao. Laklakayan nga managiwaras pala iti pulay. Kano kaya ti kapsat mo, makitinulong ka na kami. Taidarum mi na dya tao, tanay. Imbagbaga na pa balikbayan. Kunana nga daw uray na kwarta naman ipod abroad. Iso nga imutang iti kwarta kadag iti dua. Ngam na amuan mesan magaya mabalikbayan ti loko. Anya? Kat, sumurot ka kadakwada, Carla? Saanan? Uray tawan mo na pasama kiti nagbautan mi. Wala, ngam nagdinamagan dito'y lugar tayo nga agkasar kayon. Kan kasanon dagiti inut-utang mo ako na naabayadan nanto. Siya kun ati mang bayad ka dagi jay, manang. Ay, naimbaglakit din ta saan ka na itulad ka dagijay nasikugan na babae, anak ko. Wen nga rod Pilitin nak idi maturog kami iti hotel, ngamjak immanugot. Naimbaglakit din ta saan ka nagpasulisog. Anak ko. Naimbagpay ka ni Manang Irene. Napintasan ti biyag na iti sidong ni Max. Ala, di mon ikumpara ti bagim iti kabsat mo. Patyak ang makasarak kan tumutlaang iti parakan ka, anak ko. Wen nanang. Inawat ko nga rod tigasat ko kataging gaitawan payla ang nobyo. Tamani po di din awan matan tinagdaton kanya. Kat Jackie Libak nga ititawan ko 45 ururayak payla ang sino ti talaga nga itad ti apo para kanyak. Kat Jack amono kaano adumtang dayta. Alakastan, tigayem mo, Carla. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Mana! Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Thank you kada kayo amin. God bless, ititonggal maysa.